Karbi Autonomous Council meeting hall along nominated Ward Commissioner Tum Semekadeng. Krisi Vigyan Kendra di Fula Pen 20 BNCRPF Batumpen Theng Piarong ASI Kedeng. Samilang Sota Pinipen ke Town Law EM Rajutiso. Kardom Katni sa Birta Thanbang Nili Junaliti Mupi Non Birta Ang Tonpen Arjuik Tha Karbi Autonomous Council Angkang Long Sirkep Municipal Board Do La Sirkep Municipal Board Lake Dipu Bukajan Hamren Hauraghat Bukajan Langhin Utharlangso Dokmuka Lapendong Kamukam Hello Municipal Board Ilongpen Banghinini nominated Ward Commissioner Kipon Tua Tumapan Vosik Nipain Koira Player ni Karbi Autonomous Council meeting hall along Seme Kidenga Birta Nangle Kadoka ve Bangkriner Cap nominated Ward Commissioner Kelong Dona Tumapan Karbi Autonomous Council meeting hall along Semekideng nominated Ward Commissioner Semekideng Atum Lake Difu Municipal Board along Rengka Teron P Lapen Amit Kemprai Bokolia Municipal Board along Pranap Teron Ajit Terang Watharlangso Municipal Board along Longsing Rongpi Chakra Timong Bukajan Municipal Board along Partha Bhomik Dilip Dogbi Langhin Municipal Board along Dilip Sil Lina Teron P, Dongmuka Municipal Board along Ananta Inghi, Prabhat Teron, Dongkamuka Municipal Board along Darwinson Bay, Chandra Singh Timong, Hamren Municipal Board along Muniram Teron, Homtara Terang P, Lapen Hauraghat Municipal Board along Joy Prakash Gowala, Lapen Eristok Pipiatum Henlo. Labang Kriner Cap nominated Ward Commissioner Kipona Tumapan, Vosik Inquirer Player ni Karbi Autonomous Council Secretariat Conference Hall along Karbi Autonomous Council Secretary Atumpensi Seme Patengpon. Nominated Ward Commissioner Atumapan Seme Kideng Amayalong Karbi Autonomous Council CM Tiliram Ronghang MP Horen Singh Bay EM Atum Rajutiso Rup Singh Teron Jagat Singh Ingti Mongor Singh Timong Amar Singh Tiso Pradip Rongpi MSC Atum Richard Tokbi Prabhat Chandotaro Ram Singh Timong Lapen Municipal Board Ward Commissioner Atumta Chitongdun. Krisi Vigyan Kendra Assam Agriculture University di Fula Pen 20 BNCRPF Atumpen Vosik Nipain Koira Player ni Theng Piarong ASI Kedeng. Labangso Saya Long 20 BNCRPF Commandant RD Jenny Enarhin Pensi Theng Piarong ASI Pangcheng Pono. Laso Saya Long Principal Scientist and Head Subordinate Staff of Krisi Vigyan Kendra S Maibangsa Hin Penta Theng Piarong A Pontu. Theng Piarong ASI along Kachirab Dunatum Lake 20 BNCRPF Atim Lapen Krisi Vigyan Kendra Staff Atum Chirab Chitudun. Theng PKA Atim Lake 20 BNCRPF Headquarter Birla Lapen Krisi Vigyan Kendra Office Angkang Alongsi Theng Piarong ASI Deng Pono. We have been directed to approach the various offices like Forest Department, Agriculture Department, Horticulture Department, and even this Agriculture Department also. And they have happily provided us so many fruit-bearing plants and evergreen plants. And after collections, we have organized various plantation programs. Today, also with the participation of head scientists of this Assam Agricultural University, Maibang sir is here, and along with his staff and the Horticulture Department and Forest Department, they have come here and we have planted so many trees today also. And this practice will continue till July because we are given the target of completing all these plantations up to July. So, ভাল এটা দিন বুলি মই ক'ব খোজো কিয়নো যোৱাকালি আমাৰ অফিচৰ কাষতে থকা যিটো 28 CRPF বেটেলিয়ন যিটো কেম্প আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমাৰ অফিচলৈ আহিছিলে আৰু আমাৰ আছে এই নতুন নতুন টেকনলজি আমি কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে সুইটেবল হয় না নহয় সেই বস্তুটো ইয়াত আমি খেতিয়কৰ পথাৰত গৈ আমি সেইটো টেষ্টিং কৰোঁ আৰু টেষ্টিং কৰি যদি আমি পাওঁ যে এই পাৰ্টিকুলাৰ টেকনলজি সুইটেবল হয় কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে আমি এই টেকনলজিটো আমি আৰু বহলভাৱে
অলপ ডাঙৰ এৰিয়াত আমি সেইটো ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁ। গতিকে এইখিনি তিনিটা মেইন আমাৰ কেবিকেৰ কাম। গতিকে আমি এই ৰাইজৰ কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ খেতিয়ক ৰাইজৰ কাৰণে এইখিনি মই জনাব খুজিছোঁ। ডিফু জয়সিং দলৈ অডিটৰিয়াম হল along vosik ni phaying kora pliani BJP Ratcharia song along kaching be dunamai kipedopon laso amai long Congress claim bang phi kasang terang pi lapen Congress along claim rapet area sang ho tum BJP song along chingbe dun lapen lapu epe Chelsea financer sagar tisota BJP song along chingbe dun BJP joining amai along East Karbi along BJP amai pu Dhon Singh Teron pen kachipa hem phupon amai along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang, MP Horen Singh Bay, Lepeni Amatum Rajutiso, Rup Singh Teron, Jagat Singh Ingti, Mongor Singh Timung, Amar Singh Tiso, Pradip Rongpi, MSC Atum, Richard Togbi, Prabhat Chandra Taro, Lapen Ram Singh Timung Atum, Chitong Dun. Congress Klembang Pi Kasang Terang Pi Pen BJP along Kaching Be Dun Nang Laki, Congress Asong Atum Ningkan Krip Hosor Karkacharia Pita, Karbi Anglong along Thang Kaching Thur Ave. Anto takali non ki dobom is Karbi Anglong Congress amepu khorsing ingtia phan ningkang samse pensi BJP asong along chingbe dun lopusi mayalong ningje mayalong man ki do MP Horen Singh Be pen lam the ki jai pon ke non Congress along ki do tum Congress asong aphan aning ka thea thai ka videt ajoksi BJP asong along wang nang poklo la pen non ki wang jiani pen ke Congress asong jakong wangun elopusi alang li pen ningje আৰু আশা কৰিছোঁ আহিবলগীয়া যিকোনো পৰিস্থিতি ইলেকশ্যনে হওক COVID-19 হওক বানপানীয়ে হওক যিকোনো সমস্যাই হওক কিন্তু আমি একতাৰে একত্ৰিত হৈ আমি যুঁজ দি আমি জয়লাভ কৰিব পাৰিম। Lapen lapu Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen kaning je pon ke Karbi Anglong along ke apana kimia BJP puchi pupera Tim Karbi Anglong pulote khato kaveta taxi dolaplo lasi BJP asong along ning sivet pen sai claim rapet nang je pusi mayalong lam theke jai pado আর আগন্তুক দিনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমাৰ ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ যুৱ নেতা ধন সিং তেৰণৰ ডাঙৰ নেতৃত্বত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমি আকৌ অধিক পৰিমাণে যাতে বাঢ়ে যাতে বেলেগ বেলেগ ৰাজনীতি দলৰ পৰা যদি আমাৰ দলত যোগদান কৰে তেখেতসকলক আমি লৈ আনিব লাগিব কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যে সেই বয়কট চিষ্টেম নাই কাৰোবাক আনিব নালাগে কাৰোবাক ল'ব লাগে এইটো চিষ্টেম নাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সকলো কাৰণে ৱেলকাম সকলো কাৰণে ইয়াত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলত কাম কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা দিয়ে টিম কাৰ্বি আংলং CMৰ নেতৃত্বত যে আমি ইয়াত উন্নয়নমূলক কামবোৰ যে ইয়াতে দ্ৰুতগতিত চলিছে ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশুদ্ধ খোৱা পানী ঠিক তেনেকৈ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ স্বাস্থ্য সেৱা কেন্দ্ৰ এইবোৰ সকলো দিশত আৰু আমাৰ বিশেষকৈ খেতিয়কসকলৰ বাবে আৰু BPL ফেমিলিসকলৰ বাবে ঘৰত মানে PMAY ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰপিছত ৰন্ধন গেছৰ পৰা আৰম্ভ সকলো যে আমি দুখীয়া ৰাইজক দি আছোঁ আমাৰ চৰকাৰে BJP চৰকাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰ কাৰ্বি আংলং তুলিৰাম ৰংহাং চৰকাৰে যে দি আছে এই সকলোবোৰ ৰাইজে দেখিছে গতিকে এইবোৰ দেখি পেলাই ৰাইজে এতিয়া BJP দলৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ আজি যোগদান হাজাৰ হাজাৰ যোগদান কৰিছে আৰু আহিবলগীয়া দিনবোৰত মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছৰ বৰ্তনটো সম্পূৰ্ণৰূপে খালী হ'ব আৰু যি 9-10 মাহে আছে মানে বিধানসভাৰ যিটো নিৰ্বাচন এই বিধানসভা নিৰ্বাচন কিন্তু BJPৰ ইয়াত তেনেকৈ 4জন BJP বিধায়ক আছে আগলৈ সেই ইলেকশ্যনতো 4জন বিধায়ক হ'ব BJP ননমালম সপৰভান বিৰটা মইতন পেক্সনা আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো
পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj juice. Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3-wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. Start here, right anywhere. Eastern Models, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School, Difu 782460, Assam. Easy finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 7896169021. For both Difu and Bokazan, you can contact 9957988008 or you can mail isanmodels@gmail.com. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব Kanj water. Dihinamo Piputot Birta along Wangtulo. West Karbi Anglong Bitung Ring Thama constituency ki Parlo Kolonga Inglong Birik Klapen Hamden constituency ki Parlo Kolonga irrigation along Vosik Nipaing Koira Pliani Rat Atumaphan Akijoy Ku Max Lapen hand sanitizer Kirona Saiki Pedopona Birta Kat News sa Hemalong Birta Nangle Katiki Arada Tumaphan Ku Inghoy Nukan Kachidip Ape Lapen hand sanitizer Kiron Pensi Mesen Pen Chai Mek Pang Cheng Ponlo Laso phi COVID-19 ki sobur pen ko son si kaching rai thek jima lahaya puthak chirok tok amaita patupon Laso mai long KFA President Tingkuing T General Secretary Soron Singh Rongpi Vice President Robinson Teron Finance Secretary Longki Tiso Office Secretary Sarklim Hansi Rongasaratum Rup Singh Kathar Singh Teron Lapen ki SYC Kolonga Area Council Secretary Provenson Beatum Chitongdun Kolonga Ulang biri kalau rasi Karbi saja ki arat pan setame mask lapen sanitizer lapen tue pagwet setame nai rapan itu kan asi saya cuti ki tum pan setame itu kemat tanah kokel poelo je non aso awur hut itu kon maga cire thek lapen ko kosa si social distancing ban ke koi dun thek lapen mask kosa lagi cukup ber mati la aso government guidelines sateng pen ke koi dun thek ban la se puthak sini itu isi awareness na se isi ba Asi kadu kabe aratum nasi tanggung napot lapen dak sop tanah na populasi jual pon lah terus pas itu. Kadu kabe rongan sana orang, donan sana tu. Don mana ICC ha wala ni tum 40 nusan nombor sana ni kita. Lapen anutin fan ke bang tumhan setame hand sanitizer lapen mask no. Samilang so ahitita wosik ni phaing ko reke thomar ni pen ke inglong atok adim pen jok tanglo Atheke Karbi Anglong Autonomous Council CM mate Karbi Anglong tema tumpen samilang so podim ke nahok penta chejotwit adim pen chokhi chodam amo pen chenglok choklem chodam adim anta inglong saide Lahai kaduka ve angsong atum kamatha parsik padosi kaching thordun vek nangji pu akemang pensi pini pen dak samilang so angkang ke town lo pu pini amai pen rat angnu pacetak ponlo adun thu dak pensi kaching thur atowar anta isi pen isi nang klang bom popusi Karbi Anglong Autonomous Council em rajuti so pen ningje samilang so town lo pu pacetak pona sayalong samilang so bajar committee atum pen patir piponlo Chondro ing tipen kacepahem pupona mayalong alhisar poman pen Karbi Anglong Autonomous Council em rajuti so manpeng alhia manpen BJP block mondra me phu doloi kiling
lemsa chairman men singing leng lapen bazar committee pen sarsing tok pi pen chenglok pinangan na tumla so amaya long te tong dun pen RDP dun dongmuka rong so pi pen pherangki James Milik pen angki loberda Angli, kamu tangkang pati konflik. Ajo ini sih, angli. Development atau kan bisa itu. Kami orang tu kan bisa development. Lidam, soal taksi besar macam hawa. Penangan ada ni. Soal macam latai sih. Tahun. Pakai tim Karbi yang long lapen. Tim Karbi yang long cik. Diam juga mau hangsar kata. Kami langsung sona tahu ke timbang. Tahun yang diklar di dalam dipusak ni tu menta niat long kan. Ningkang samkar dong pajulo. Anparta Karbi yang long. District Committee Bharatiya Janata Party. Anparta litum. Ni tu macam honai 14 nong korkan thi. Iem Rajuti Susar kahai. Alang ni tu kami langsung surat hon kang hon kajin so. Iklaim kita macam paduk iklaim ni lapang suang thek lapak lang. Ipon thek apot. Alang li lokal iem. Rajuti Susar handani tu kami langsung buyar komiti hoi. Tone kami langsung arat pen. Banili surgery gang pra hoi pen kami alang li tim Karbi yang long. Lapen ten lokal iem. Rajuti Susar handani tu pen ni aklong bakang sam karom pajulo. Itu mai em ke klaim ni ulo las ni tum kadu be same lang sora da tum tani tum ninga rong pik ninga klong pe ninga rong pik la pera lang li phanta kero pilo itu ma asar CM tuliram rong hang apa na pe tu ma IM Rajuti Sophani tum ninga klong pe nang li phan cholo lo la dak ni tum phan taw ni ki man pia pola sini tum ninga rong pik Nang tum solo hin bela hai. ni tum sore hin bang kadu be ninga rong pik lo la pen ninga rong pik pini arni ni tum la so taw ni tum phan ki diktar pia pon ni tum ninga rong pik Em tumta bang mission bang kon anengkan ane dak kini long lesi ti bagalang li tumta cepat duk pen kadu itu CM kam sa sang kali hiri tulang nam rohang apam ini tumta arong nun আমার যেটা টাউন কমিটি থেকে ইলেকশনের আগতে কৈছে যে আমি আমার টাউন কৰিম গতিকে তেখেতের কর্তব্য আৰু কামবিলাক সুচাৰুৰূপে কৰি আমাৰ সামান অঞ্চলৰ ৰাইজক যিটো অৰিহণা দিছে সেইকাৰণে তেখেতক তথা আমাৰ কাউন্সিলত আমাৰ CM ডাঙৰীয়া আৰু অন্যান্য বেলেগ সকলো মুৰব্বীসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ EM যেনেকৈ পদক্ষেপ লৈ কাম কৰিছে এনেকুৱা পদক্ষেপ লৈ কাম কৰা আমাৰ ইয়াতে অতি বিৰল গতিকে আগতেও আমি এনেকুৱা পোৱা নাই কিন্তু তেখেতে যিবিলাক কথা আমাক দিছে সেই অনুপাতে তেখেতে কাম কৰি আহিছে আৰু কৰিছেও আৰু আশা কৰোঁ তেখেতে থাকিলে আগলৈ আৰু আমাৰ কামবিলাক কৰি যাব Pini Karbi Prime Time and Kelapons Kang Ton Piglo, Dumi Thakmi, Kurwang Thup.